ndagathie pwani tarora wone ucio ari pwani ucio nikonde njero iria na lenjeri nikoncio uga Rumoni karona kuria ri ndakuria atiriri kiria ndiaga ndiye nikyo ntigitika kuria Mombasa taru no igwa thithite gwetia taru twa guthi kuria ke ati wetie ke ati njiti ati mundu akioi mundu wakioi no mundu wakioi niki asa kamande ati wetie kamande wake ai wakioi ati ndirenda mucere na wakioi ana ngani koi kaini eta uchafua rugo ndikiria wakioi ati wetie wakioi ndikiria ndengo ati madodo asa kukuni ure na muicio crazy snail mera magoro kuna nyokani tata nyoka zemusha kama kuna snail ni snail chamusha snail chamusha nona mwiri ni funny isi ndoraga tororo uri nyorokete kunyoroka ma we uri no governor wa West Pokot araugaga tall elegant black like me black very beautiful niguana uti mundu yoro wa rucio utikenyarare don't harm yourself utikamucia na ciaku wona kwina taruri ukathikuria in that scenario undroneka is impossibility nona mwana keri kanyota turu family gicagi atai na mbia cia kuria andu aya ona rumo ndoke arageteithikira ri ni safarere yari haria KCB tondu iri ari anaewa Mary actually anagejeria atiriri hata nitakupikia chakula mzuri na ushipe no sawa tondu atiriri anakundira muimari ndio ri yanteithagia naki wona ona wakiingira gya guteithia naki no igo atiriri ruo korekera go ndigera hani kigo yandu kira huthika wega ri ni sawa ni egune kwa ni Salimia Mùthuri umwambie tuko Mombasa. Mùthuri ariore superhuman is here Mombasa. I'm eating live with the big spoon. Atirere wari wekiraga kuga katitharu i gaka monika gaka ni gakwe laka jeni ni urasanuka kungira ni ndiratigwo ndi mucamba we no uracina mbica we kuroneka ni ndiratigwo ndi mucamba igo getua kanitha we turona andu aya rugo maranirorera we agongoro mararora ugui ndona maraguikia sino me medete black elegant beautiful adamia niwe no one mundu na yanya kungira we na karere amendete niwe superwoman yes ni kwitukira na ndiarugamire riu ndikumiona ona uhetukiire etukiire rutha uguo na nduonete iria ndia ni magera ni meragira guku nenda-ini we kono kona ni riu no as we talk we iria-ini ni iria-ini ritwekaga ni rithiaga ranji riu ni rithire ranji rurora kuria riri we ritugera turi kinya kuu guothe no tuguthie muno riu ri tell me thini wa iroto ciaku nungecirĩrĩirie no uthie holiday toria athungu mathiaga holiday ngowe gitanda kiigana hari oraire aya ndaire monikari we ucio tisikane ni 6x12 kitanda kiigana masuka ma white eto yeto wega muno tutu white Monica brilliant white na riu ona ahari woro ira atiriri ati nie ni gukira nganywa breakfast
Ye anagitana to nginya tandike no ningutandika no ndwa kumenyerera atiriri. Asa tu tandikire. Ndwagirirwo. Ai. Uragitandika na kwina aruti a wira ucio. Ningitigire au nginya piro ina kuma goro-ini. Ala. No tige watharurania wa gwithia thi. Kumenyeke kuma mundu. Ndiro ko ndi kuria. Kuthii kuthiururuka uguo. Ngaria sapa ngaria lanji ngathii ngakoma. Ni opposite of urangoragwo ni ndigie ati ni thigire na kuria kiria ngwenda kiria kwenda na riu Monica no kuria ri ndakuria atiriri kiria ndiaga ndie nikio ntigitika kuria Mombasa taru no igwa athithite gwitia taru twatua guthi kuria ukuria ki ati witie ki ati njitie ati mundu akioi mundu wakioi no mundu wakioi ni asa kamande ati witie kamande wake ai wakioi ati ndirenda mucere na wakioi ana ni koi kaini eta chafua rugo ndikiria wakioi ati witie wakioi ndikiria ndengo ati madodo asa kukuni ure nyamu icio crazy snail mera magoro kuna nyokani tata nyoka zemusha kama kuna snail ni snail chamusha snail zemusha na octopus icio yana tongauro icio atiriri aki iyo nayo nikadi ati njoni ndagioka Mombasa etie kamande wake ndigithi kamande wake oi ati ambiririe gwitia chapati kamande hapana wake ndangirio anangima kumiria ni maiti anako ni kavagara pana tambua hakuna tambua huku Tomato tuyo itawe Monica mama Metha kwa maisa ni maya uza mundu akirati I'm eating live with big spoon with a big spoon ni ugoma ndamo tambo tiga Monica nyambe jire mwiro don't call it katesi aho katesi and who katesi of koi siala tuko ima tukimera siato unakuja siato no ngo kakoi no ini no manya ai no ngo kanyarbe ni mon life ya no ni thiukite kugeni ni agomba wa Kenya Monica turogira kavuri gake abe wa Kenya kavuri tumunegera wa kuonera kavuri ndagu no gukombora andu ndago kama uthire kanyamu kanini twika wakubo 5 minutes tondu riu umenye we ndunginyitithia mundu atumia matiana no gamwinja mbateno ri ngamba gumithekia ino ya kwanyu ni ya gwito nyambe ni mithi kora na haha atwira ati kwao ni iciara umamukora na hatu na haha twagura madingaga iciara iciara kuni mucie ni kwanyu kuni ko tuthiaga thoko iciara kwa mburi mburi tukagura iciara adwa engi muno agicagire makoro meguku ndiwe nundu wa kumenyera climate yo nirenda kwana neno kana atia no makenda guku no iciara ni hot ati Jenny riu riria wataraga njata haria wataraga njata mai haria wa KCB rungaire ate gataraga njata ora ni mweri wana ugwa no igo ni ungeciririe ni gwika ati ni ungeciririe no uke ati holiday no igo ati no uke holiday ati murarianira methe mwe na muthungu wa kuma Jeremani akinyuragira ritho Monica ngwe na ukite na ciana na mugikuya akiuga atiriri ati aria ikagio tegwaga no nambite kugwa kidogo hau uguo nizo ngivingirita nikavingirita kuona aria waikite ana kitu nambite kuona vite kurandi ayo ikarie bondo ku mweri na wengi kadari githio ndwambite kagwa no ri uri na kenga iri no tha ciake ri ngivi rowo rugioka rukivingiritia rovingiritia ri na umbere ri ngia mathagu ngikinyita ati unjira ni mundu wendaga kwigarugura nawe mani nigetha ngai akubingiritie ri tamaka mundu ni mundu okire ndaga kwigarura nawe uguo akarora ugo na atiriri uyu na kwa ni savara iguite thi mama de kuthi shawa iniri yambe ithie ethambe ri uyu no thike marisavi na kena kwira ri au ni ruo gatagati-ini ka agikuoya agigutwara ku
kuria kanyomba karia ahetwo manager wa hoteli ka bed sitter kanyomba ga ikega we nigethe gagure nawe nigetha manjuo egagure nani akuonete bara-ini anyonete na njiri anyonaga thiko nyingi muno ati ni nguonaga no riu ni nyonaga we am bit different na engiri na no anyende twaria ndaginjira weja family yake kara gicagi riu na ni muhutu na ni munyotu ngewe mukanda ni nyotu ni munyotu na ngegora mundu ori riu nie no nie na nyite nyota yangiaga muno nendaga under the roof Rako ni guthii ngomeka tanda kuma thameri at least ni garure njigwe kama atiriri na ni thambe we thambe na uwa rakati ya guthii guthamba ri riu ni akuoya ni agutwara rumu twathii kanyomba ya bed sitter twathi twekara gitanda twambe tweka introduction acoka njira ni on bafu ti we thambe ingi nundu ingi yambe ugacoke nigetha hote kwihiuhiria riu aua ndana baguciaura inori au ni oro wari tondu githira mundu uyu mari ngothi ngata ya Mr Snake ta ya nyoka uria wana akiria atiriri kayo ukimira gutie thayo no warani ndio ona ndio ta gwe thayo no tondu wahanaga na kigunya bara kiundu kiu monica tiga rutha icio burori arora kona ati agu atitenderete ogu wende riu agenjira hari ndrona gwi thayo no umenye Monica nyindiga gwatiri no mwana ke ucio na murorari nyona ai mundu caring tondu nona tariu kwa ni mundu mundu ganjire we uma uthie no anjiri atiri kuringa nugu nona ni urenda father check up na ningugutwara thibitari uthiururu maundu mothe ururuka gwi thayo wonoga gwi thayo tondu ke araguti thayo tunyana ngithi kuria ndariwa kayona ati na aho wakora ntwara gwenda gitari wa ngothi kuguta kuhutirie ndautirie gathima ndathomire gatiba ndathomire gatiba ndathomire karamu ni kageregire kuruta wira na nona Monica uria konaga kiuga hapana no ndio njuge kanasa au ati kwa ati uria werwo ati ni na tu protocol murati lazima asa neke no weka bakwaria ni arega neke warega uga hari sawa athayo atiri agutwara thibitari atwara kumbe na muingi muingi riu agintwara uno hau tukithie tunye ndio nyambia aria kureka ndi twanjiririe process ya kuthie urigitire ngi urigiti ngothi ni gethe kwesa asa mwana kaende vatire tukithia ndo andikitwo VCT wambe ururuka gwithayo agorora kwithayo na keriuta makomenye Monica maundu mamweri ni wamenya Ngai ri God has a very good sense of humor tarora njire ahudhira waingira VCT ngira VCT tunome undu ciru nduna ngira VCT ri tukirigwa atiriri kiurikia tumire ndira muno kanza roro wani yatendaga akirigwa niki yatuma ndiro uguo na ni ndara ngiuragia atiriri uyu ni umwe wa andu aria manyonaga naona hana mwikwiru nona yari othe manyonaga ri managa ni kumbe ni kiona ikara gundu kumia kamingi ndi ndona wa gudeithia na nduri wona mundu tondu makuonaga makona uyu hatie thayo uyu ri ni mukwira mutaranjiwa mwikwiru ni suspect runa nyikiro giakwa kiaumite au ndiaraga etono ni kore asa na ni andu aigana manyonete makona uguo makinjiguagira thaka na makiaragira mararia riu ri kairiri uthiete Kocio raugaga jeni ndagathie pwani tarora wone ucio ari pwani ucio nikonde njero iria na lenjeri kocio rauga jeni njuraga kwithayo guku uguo tire thayo gutigana kuo mundu atakurumwa kuo kurumwa ni ndama sehemu nyeti mano maitia hapa ni wapi ati hapa ni wapi Monica aria moragia jeni
Ala maeta makora. Oh yeah. Andu ala moragia Jane ndangithi haraihu. Wona. Mone ora gacukire. Gwacuka mami. Mureri riu ni gikonde kieru ri. Oyo muru no Ajira. Igonde njeru ci haria. Mani gash. Atiriri. Atiriri Jeni. Muone ucio. Hapa ni wapi? Riure makanda yateire muhikima wale akinye guku guothe. Ajira mama. Na moni gareke ngwire. Nona mwiri ni fani. Isi ndoraga torore. Riure nyorokete. Kunyoroka ma. We uria no governor wa West Pokot araugaga. Tall, dark, tall, elegant, black like me. Black. Very beautiful. Niguana. Riure. Atiriri. Wathi kurorwo kuria kana mwithayo ri. Kwa thayo. Kwari thayo. But unfortunately, mwanake ucio no erio gwe thayo. No akero avana hakuna kuguza mlima. Hakuna kuguza mlima. Ne uzaga ndore merirwo mae mbeimbore mera gwatiriri. Wali kula kwa macho. Walionea kwa makona ni kuoko. Moses. Mone irio handu iguru makero kana nini wega. Makwire macuthireire. Ona cia noguo. Alikuna kwa macho. No nyona gatiriri athie endio gwe thayo ri. Uria thire hariritie karenga ngunyo keka kayariria we kathambia maru agekira akamerua katizi na ruto niyo yari andutite riru anaragutika kora kwina gitio riu aria wendera kwira ungiarirwo ta githeri kia murugia oguo tauta Uga masairo dendere. Ukigarura nagio saidi. Runa tarumete kura sabarate ka we nginyara gute style moyo we ni ukagarania ukero kunja kibande ungeindukire we muneku ne muneku ena yu na magana matatu maruteto 50 andikia no alsolete mwana ndiki era mwana murutete ndikia ni tweharirie bio me hariria ni mwakete kirai my kisima no ni moyagira ngai turona can you imagine ndio ile tulia mwana kiocio ilikuwa mbio ana diani time ya kumuria we unaitwa nani mwiza na matatu yendaga matatu ureo gati na mwana no diaper na mwana toro ndikia kugunia kuria na kunywa kou nani riu ni ngomba kuhuruka no kia ile kindu ta mathamatu ma kuhuruka uguo na thambe kwanza niguo ninguthi kuthamba na hot shower aire ndiratina nacio guku Monica na njira nguire ke nguire you know uzangi repeat story waumire ku na wira handu haga katiba guthomwo waumire na wira na good drive na maica mako matheremera hau niko ngura gatire Monica na njira mwiro ringi utikenyara even na 1 minute azru udramenya rucio no ikwira rucio wa mundu wakete guti mundu yo rwa rucio utikenyara ri don't harm yourself utikamucia na ciaku wona kwina taruri ukathi kuria in that scenario undroneka is impossibility nona mwana keri kanyota turvamire gicagi atai na mbia cia kuria andu aya ona rumo ndoke arageteithikira ri ni savarere yari KCB tondu iri ari anaewa meri actually anagejeria atiriri hata nitakupikia chakula mzuri na ushipe no sawa tondu atiriri anakiundira muimari ndio ri gianteithagia naki nona ona wakiingira gia guteithagia naki no igoro atiriri ruo konikira go nikira hani kikoya ndo kira huthika wega ri ni sawa ni egune kwa nini riu twe haha runini uyu Monica kwa ni imagine Jane uria uye aria aumite aravu wiza favor inaitwa favor ya ngai favor na gikuita gwate Monica favor gwitikirika ni kuyuro ni gwitikirika ni kuyuro ni wega somebody ugwito wangui mutumia wina ngoro theruma you know wangui ana ndimwe ani akiragurire kafuroti ndakiragurire kafuroti kana gakenia one of the family member kana ke akagwa ni recognize yato ri kandi riri athia na the state athi California yani it means atragite andu agwikia mbeca ciake no aroro uguo arona Jane no me Monica ri
andorete kwa Metha ni andu aingi muno no thini gucagura thini andu acio Imagine, aracagura arona super woman arauga superwoman ni holiday ni etha na ciana ciake ahutie mai macio macumbe merago na muone na maitho na ni monio uguo monika mama maitho mai maya mangitutengeria nu ngicindo ngiwe tondu tukire guku guothe asa mekunene nuona uria maroka turi o haha tukiria regesa Monica arona ambafol superwoman ke atuge superwoman wangu ni mundu wa mwanya na you can imagine na dari anyona na daju is not even my tribe is a Kikuyu ni Amberian no arona mutu mioyo ni abatene kuma deye kidogo okay holiday aikuruke na SGR SGR aiguaria samaga tondu amenyerete uyu ungi kunywa covid anyogera covid tuthiete kioro urathie SGR no matuthie twe bara tauragia atiriri wethayo guku rathi kioro kana no gakivras ikathie nginya rwa iri ngithu ithia rwa ino kirathiaga no na Monica turathi na ciana ciakwa ikenete view no kithindro mo the video very happy very jovial turoka aria turakomire no kitanda no menyo gicoka ndoro vinda ngiria sapa na ndero geswa igithwairi kya Mombasa madamu wakula nini wataka nini kulete tilapia na waru ni tilapia tutu kamanda ntigenda woro umenya ugicoka ukaingira ndaya Rwigi ucoke na Rwigi Nairobi atikaguma 45 minutes na igoro igoro above for 10,000 meters kani twi 50,000 honjira wega 10,000 feet above sea level we kule iguru wega muyo tanjira ni Jane superwoman ni mai mari gukira kirai tiguanaga riuri we ni tuthie kani uretha mbira guku Monica no me akuitras every minute tumai tu tuwegai tuyuite wegai nireke ngetha mbirire swimming ine na mahuti maya mothe mahuti mama riguta mahuti macio matita magata gutigu magika Monica ni haku aingira no tari wa maingira ala njikarite thia no menya we na microphone mai tieru matakae tukariri all right riure superwoman anyway matakae tu KCC to ndirenda gutinda ngikuhunga ndeto nyingiri thank you so much Koi by the way Koi ginyagia umenye ginyagia Koi gwatuika kwi mbeca tukuongerera ni arongereire Allah yes she added some money so that you are comfortable kuyarentaka undu ukinyanire igana kwa igana Allah na ndakionaga kuo karia wandutire winako fio no agekira na mtu asiguze kitongani murume na mtu asiguze mlima hakuna kuguza mlima yes riure reka tutirihere hau but mwirarari turehetwo guku of course no aigua tugicokeria mutumia witagwo Koi kuma kuria US gatho tondu niwe sponsored trip ino ya Jane of course tukabangirwo mibango ni Bountiful Safaris na mwirarari gwiraga the best traveling company Bountiful Safaris kuria guothe ukwenda gucera be it locally guku gwa destinations ya guku ta Mombasa if you want a beach experience Mombasa Diani Watamu Malindi ku guothe kundu guthaka ona Kisumu kuria guothe ukwenda guthi gucera if you want a bush experience Masai Mara Amboseli Samburu ku guothe Bountiful Safaris will take you there now this is the deal ni undu wa giteo gia superwoman turi na very crazy discounts ni undu wa andu aria megucera Mombasa this holiday starting from November na gwiraga ungenda kuri haraithi uka mweri wa November mbere ya peak yambiririe no igua Jane akiuga horo wa athungu ni hindi marambiriria kuingira so in December itakuwa imeshutuko juu so the best time to travel is now na thukuru ni hinge igeranio ciothe ni thiru riu kogwo is the best time to travel and we are giving you a crazy discount courtesy of the superwoman wakuva kuria mbere kogwo we kiri urabatara gwika
ndingihota gukuhe thogora tondu it is determined by many things. To kwenda guka guikara guku thiku cigana, ukwenda guikara in a 3-star hotel or a 5-star hotel, ukwenda guka na SGR ugacoka na ndege, kana ukwenda guka na flight both return, kana you know it's vile wewe unataka. So utatupigia simu, namba iko hapo kwa screen ya Bountiful Safaris, utuambie vile unataka tukupangie na tukupee hiyo crazy discount. We ingia kwa maji, mimi naenda kwa swimming pool. Kwa microphone yakwa nigetha kuikire witukugite urenda guka Mombasa withambire iria-ini, kiingire withambire, ni ndathi swimming pool-ini. Jill, leo nikurikia dakika za lala salama. Lala salama. Tuinuke gwitu riu. Nanu kandiye kana ni kwina gundu ngi murantwara. Nathio ndia. Urathio ndia. Ndia. Ndurathie kiria? Denmark. Tukire kenja visa. Oh, by the way. Mundu wangu hana takata na guka gukugira horo. Moroga. Leo ngiwa na stomach upset. Na mudia na kero uzi atrego wega no ruri cha muhimu ri namba eho namba we nayo na ni agikugeire horo muganire horo unaira good morning kogo we sawa sawa tugoje matokeo ngoje matokeo no yego no ngakwira Monica ngaire o metha-ini icio ri ikare o metha-ini ndeto icio tondu ri ri metha ni tuciaragira maundu mega muno metha kathie kuri kireana ciara ri maundu maria na ciara zethe maundu mega muno maingi ake tugieterere sikiume nene riu tigugicoka na ndirona thaa ciakuhe gukinya cia rwere twagĩrĩirwo nĩ kuma gũkũ thaa 3 na thaa cigana nĩ thaa 2 na ndagĩka 14 nĩgetha tũthiĩ airport tuinuke wakena twi andu akenu well, it was a therapy everything therapeutic go swim na maĩ nĩ ũmendete muno nĩ ũronekire ũguo no nĩ nyendete maĩ eno ndire kuthe all day maĩ nĩ mega muno tekwe ugikoma we munyoro ni kuhora urakoma ri itandari yaumyara kiari abuko thie ka hot shower umaizare marangenirie muno ni weterire shower gwaku ya gwisha no ya goko no itukime rwandiro ni na weka Monica njuka uko ngagena twa India shower yako ni ria kawaida kumbe no kuna gishower kinene kiraruta mai maingi ya ruri wako nekara kanini karaka kama kulima mdogo no to useje kire no naga that's India gura kana maundu bara njikite nyomba gwakore na marona ka nyomba ini cia geri no takanjuri na tora kunuru rojingi na ye nyomba zinathi nyomba cia geri kona ya kari atia tugo turekero wardrobe ri kuna tu wardrobe to guguzi rora anangi ora kindu ndakiona na India riku ni handu wonete nyomba cia geri kuma kana ni kuona maingi no uthiaga kuona nyumba cia gendi kwa nyumba cia gendi no mendu ni kuthie kuona gucenjia uri ara Monica
Ketutigerie jau. Ndugeria jau. Ketutigerie jau. Na rĩu rĩ. Sababu ambia koi kitu ndio tumalize. Koi. Wangoi. Ni mwana kaduni nkira wangoi atia? No wangoi uria si njaga. Wangoi anga ni njaga mai. Wangoi ni kiboko yao. No kwina ni ile ndagathie gwiciria ro mwiri tucio. I think almost like a 40 minutes. Mundu uthijoi wanyo ni metha-ini. Ndawĩ. No atu wangeni. Monica thora kwĩria atiriri. Yani wangui angeni gikeno. Ana ndidakeni ni mundu wingi. Ni ndidakenio atugwa mwana muri tuzirangenirie. Yeah? Mero mago atiriri. Maundu mega ri. Monica mwire kwa Ibrahim. No. Yeah? Wangui arauga antuge. Na imagine not only me with my ciana ciako. Ndona anytime ciana ciako ira smile magikena. Tukeraga Ngai. Anytime maraigua wega tondu ronaga kweli. Ciana ino from the one tuke guku aturute makenete. Ndira Ngai o smile ya mwana ehutie Ngai. Ugo mara smile nayo gekondo gwikui. Irathimo igacoka. Igacoka ugo. Wa mwana theka ugo ukirathimo. O mwana rwango you can imagine. Tora gututekaga ri wenasi we irathimo cigana nyingi twamwendithiria ciure mama bio mama pio citikirire. Thank you Koi for this, thank you so much for your love. Ndiramutumeire tufica tuothe na arakena taka Gladys ni karamukenirie muno ya kana katuka model kasupu ka model kate mondo maingi kazuri katutu kazuri. So thank you so much Jeno na ni wetikira guka na twana twaku ana njambe kenete muno no kuria jabari weo yo niyo hikiria yo niyo ya enjoy to the fullest. Ratindaka mai tanyina. Yes. Haya, na of course it's a irare moment ginyagia ya ku bond na ciana. Tono mi ari mwento rutaga mawira muno tukariganirwo ni ciana. Ni ruwa kuria wathi uthire gwetha wakora ithe metoro ukiuma metoro kana methukuru. It's a very good moment ginyagia ya ku bond na twana twaku. Nikio mwiro ready turakwira book your trip now to Mombasa na Bountiful Safaris with as low as 35,000 per person sharing. Ni gukorwo katia enjoy 2 nights 3 days in Mombasa, and of course ugienda gukiongerera thiku, maybe you do 3 nights or 4 nights no tugwithie tuguthondekeire rate iyo na ndirakwirire I have with the superwoman we have negotiated a discount for you. Koguo uguthie kwa Bountiful Safaris umorie discount ya Kagoni's discount to Mombasa. Na muno ugioka November you will enjoy crazy offers. The peak day peak fee ni hindi riu ka graph karathie kabatirite. So book now for your family, for yourself, for your girlfriends, boys club, tembeza mzazi, leta mzazi hapa Mombasa. I enjoy this holiday for groups, for companies, whatever you want. Neto kufagira Bountiful Safaris na ba iri house cleaning. Rigo gutwitikiria tonine breakfast itu. Tontwagirirwo ni go check out in the next 30 minutes. We check out. Nigetha tuthie kuria Mombasa Moi International Airport. Tushoke gwito Nairobi. It was lovely doing this trip with you. No riu mikire kamera ini ringi. Direnda riu umike physically. Na wenda ngurehe nitakuleta. Tutakuja na wewe. Bye bye. Bye bye. Tukiri matumbi.
of the island or around the exit areas, then the cabin is a smoke-free environment and the washroom facility is fitted with a smoky sector.